Aktar minn 60 volontier minn bost entitajiet ħadu sehem f'attività ta' tindif fil-bajja tat-Torri l-Abjad fil-Mellieħa. Din l-attività kienet parti mill-inizjattiva Islands Clean Up, organizzata mill-kampanja Saving Our Blue, Project Green u Clean Malta. B'din l-attività saret fil-Jum Internazzjonali għat-Tindif. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield żaru lil dawn il-volontiera. Diskopew din ta' din l-inizjattiva huwa li tkompli tqajjem għarfien dwar l-importanza tal-Indafa Pubblika u tibgħat messaġġ b'saħħtu kontra r-rimi illegali. Il-materjal kollu mor illegalment li nġabar mis-sit kien separat fuq il-post biex bekk ġie żgurat li kwalunkwe materjal riċiklabbli ikun ipproċessat kif xieraq u jitnaqqas l-iskart li jmur fil-miżbla. Il-Ministru Dalli sostniet il-ħarsin tal-ambjent huwa responsabilità ta' kull wieħed waħda minna. L-idea tagħna hija li nkomplu b'din l-inizjattiva li x'qegħdin naraw li minn sena l-oħra qed toħloq ħafna iktar kuxjenza. U rridu wkoll inkomplu bl-isforzi tagħna flimkien anki mad-Dipartiment tal-Cleansing ħalli wara kollox inkunu qegħdin inħallu pajjiż isbaħ u ambjent aħjar. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield ħeġġeġ lin-nies biex anke huma jkunu parteċipi fl-isforzi nazzjonali biex inżommu pajjiżna nadif, primarjament billi jirrapportaw skart illegali. Ġurnata bħal tal-lum l-importanza taħħija li bħala gvern aħna nirriaffermaw l-impenn tagħna lejn l-ambjent u biex nżommu pajjiżna nadif. Biex nżommu pajjiżna nadif għandu jkun hemm sforz kollettiv, pajjiżna huwa tagħna u jeħtieġ li neħdu ħsibu aktar.